megalayapost.news. Ketamasa Amur Falcon bahar sengiya kebala penlong daga grup hanglang Tourism Promoting Society harungkat kajing lang bat ka 7 Huts Production kala sedang no umta ka sengi hapo kesnong tengam kesnong ke bahap hamauti constituency. Kanong rim kebala penlong ya kino yalam ke grup hanglang Tourism Promoting Society ban penlong ya kete ketamasa kalong ban penpau nam ya ketan terso bat tengam bakan longkum kawin ki jaka jko kai pertai bat kamtam na kajing wandam kisim kebaj Amur Falcon ha kete jaka ha kabaman la usnam ki juwan da kilak teli. La play kete ketamasa Amur Falcon da Dr. Lengdo Chief Whip Kesoka Jela Kumkongsan harangkat kajing don Bak Charles Marngar MLA Mahoti Wabilash Baranwal Deputy Commissioner Kariboy kino ilam sinong kesna right terso lembat kuei kuei hagate kata masa bar sengi la sedang kajing elang ban ajing pensyai sikipet ba halor kajing don kaman penek pensa bat sumar bahai kami mariang ya kabala ajing pensyai de kibri kutenat wildlife batenat forest hadin kata sa kajing elang ban penbena plipet ba ya kate kita masa berbut sakajing akop ya put item la syai ka sengi kabade ka sengi ban penkut ya kate kita masa sedang syua da kajing akop marathon kajing ko nya cycle bat kin don ru ki kin hun roi bapau bat kan thup ru ya ki kin hun roi jong kathan bat ki dis jockey ki ban panchong shit ha kan kata masa ha ka bakin don ru ki khusnam pisana ka banta ki tu kinong job. The local MLA Shri Charles Marangar, sir, it's your vision which has been guiding this entire program. I remember you having a discussion, and the fact that you have translated this into a reality in a very short time is a testament to the dedication and persistence that you bring to the works that you pursue. So congratulations to you, sir. Simultaneously, I'd like to congratulate the organizers, the Brup Hanglang Tourism Promoting Society, for putting this entire festival together in a very short time despite the harvesting season, and I'm sure that the footfall will probably grow exponentially as the sun will descend. So I'm looking forward to a very successful program. I hope that this Amur Falcon Festival becomes a regular affair, becomes an annual affair, and it draws and over the time it continues to blossom, it continues to grow into a program which can rival the likes of Cherry Blossom and Megong Festival. And I'm sure that as Amur Falcon Festival will grow in this beautiful scenic view, the tourism in this area as well as the entire economic ecosystem in this area will get a massive boost because of the incoming tourists, because of the incoming business, and it will feature as one of the most prominent festivals of the autumn calendar of the government of Meghalaya. Ilaya syong kambun sien bat nadu kesengi bengi sedang ya kani society ya syukwa bani thu ipi bakum u local MLA ngala keren bon sien ha assembly bon kijaka ki itna ha Henry ba udan umau bolong hagatur jong hati kawai kemi kawai ke khon ban syate chom siang ro ngidon ka siang kawa siang ka itna ngile che area sonidan ro ngidon ki mau ngidon kijaka ki itna but aparo kawai ke konsensi ke jongi ngidon kijaka ka itna dengan not ban ong ba kadi kesin ke banengkong ha ka ba ngi persyang ban promote dengan syukwa aban itu EP ki pat ba banda kalian ke jong tourism officer jong ke district kila ada banwan sorbe kini gawa miam kila ada ban page ya ke krem lembet kila ada ban page ya ke viewpoint kila ada ban page ya kini ki kshad syakni ki area ke jongi tengah so kemen ban yo snow na I ba Clement Shadam be yong begitu kita ki mau ksing di kata tengah empat yo snow ke dikesin ke banengkong di kidon ke jingi thu ba ki begidon gini kisim huleng mo ki badon ha kani ke jaka ke jongi bat ki wai bat ka ba kham so tanat su golong ba ke snong tengam ke snong ke ba baro ki long yeng ki dei ki badhan jan rendia kum unang mi khmat ujong phi wat so thu bakala ke jingwan ra ye kani ke festival mentang snem hangni ban pen I ye ke jing thmu ke jongi na ka banta ban promote ye ke tourism hakane ke konsensi hi baru koi de ke jing pulong ye ke festival kamut bonong ba tang namar bangile so ba kam de kita ke jing pulong ye ke festival ke jing thmu hi kalong ba ngimot banwan ra ye ke tourism ban pulong tourism sport hakane ke dong ke than ke jungi pulong ye ke tourism sport ngi don kam
ban smooth hu shwa ke tourism la shai wan gibriu wan jong akai shani kawang mau haba penlong ya ka tourism spot pilek tang asno mol nong itu ipi ka akor ka buram jong gibriu kum na ban priang gibriu gis ngoju snojan bat ngenya pimne la datang hisudon ka free sanctuary hang ni wa myam pipin sakamai ginong tengam kin sakamai pio ban bu gi dukan gi jong pi gini gi jan dia jong ikin saya yo naladon ke viewpoint yang tei ndang adon sekata ke krem lembet ki banwan shani gin sabon kemat lagi senem ki banwan ngin sepelong ke program kum kini ki jai program lada kam dai gini ke Amur Falcon Festival ada ki wai program ro ngin sepelong banra ya ke tourism hapo ke konsensi kata ke thong ko jonga kum unong mi kemat ujong pi kan simpor kendia namar ba kadang ngidang sedang ya ka tenrei nam ta ke fish sanctuary ngatrai kam da slam tham ngin habanwan penlong ya ka honest program na kam taban kentiu ya ka tourism hakni ka dong ba ka than ge jongi tenga kwa aban ong yipi gi pat ba baro ba pin so ba ban ai ke jingi trailang khnang bangila ban kentiu ya ka kam jongo kai namar kani hi ge de ka lat kelenti ban pli ban ngila ban kentiu ya ka yo ka kot ya ka kamai ka kaji ge jongi mentaro hai bori balengkot kilala ban penwandur hadu katne ngims ngoe kene gede kapor bagi breuki bunkam tehen rei janmit chibit ngam artatin kane gelempung kan sadap shon kistol ski paper kin sala bandi banyadi yatit peninam kibale competition kin yale competition karwai kasiau karok concert kamarathon lasai te kanehi kakdo ba manga ban mapi hala ijong ipor ngi de ban pendon hok ya kata kapor ke bala ayengi ki kena school ki balik school sien kin sayo ke result ubala tresitom un sayo ke result ke batiang ubala le jaitu un sayo ke result ke bom nabang unong rep ubala sumar sitom ya ke lengka ke jongu ke pentor ke jongu ke jingot ke babon bat ke jingim ke jongiru ya ke bangila tresitom ngin sayo ke jingot ke babun kinongkren sakmat kilaong kabakam kongsan nianga badia pi galong bangin pene pensa ya ke ke ba manginginon hanagalan now benai November ngamken mau show ke tarik nentausnan gidon ka Hornbill Festival ke balaponam berawai ke pertai tehenre hakarukom im ke jongi ngila ya siat ngila ya bondo ngila le ben ya kitu kisim kiko karang teng la ainam ka Hornbill Festival Henry utau Hornbill mio issue deka penlong yang apa dia pi bangi dei ban perkat mentangi ong ka Amur Falcon Festival kini ki kling kila aban jit ikiwe ki jaka lada mangaban mapi hakapor bekiwan ngilek siat ngi ot iki klau pendu ika mariang kajaka ka baki tu kisim ki song thai lada phi pendu no ki ong keng no sane na yawan shu te ka jingkli ya phi bat yanga kalong hato kata kalong ka babha ne kamha te lengba ka festival kum kene ngiyo bania share ngiyo bania piliu jimut babon sin kababhatam na kabanta ka jingim ubreu kolong ban burom lem ya kamariang burom ya kimrat kibaim haki klau ki betap ki jongi tengah kit bob kirang bakani ka arsngi ka Amur Falcon Festival ha tegam na kabanta arsngi mata ka sngi balasai ngakermen kerlong ka bajok tukum ba pilaong nga bangadai mga chief guest ngakwa aru ban declare ngatrangin yang lang baro mo ngini yang lang baro nakmat ro kibasyong sarut ro ngapen benaba kani ka Amur Falcon Festival arfusan menta kesngi kasantarik balapli dengini tapti Megalayapost.news